likuzenzo chapter number 1 verse number 4 lithi ningasuki eJerusalema umoya oyingcwele ungakafiki hayi into ayivezile kimi siya uNkulunkulu ukuthi ke akusuke eJerusalema ngoba mhlazana nisuke eJerusalema kuvela ezinye izinto bese anawo amandla azolahleka endleleni ngenxa ukuthi kwasuka eJerusalema kahle kahle la kunamandla khona kuseJerusalema kahle kahle umthetho wakho zonke izinto abahlabelela kahle abafethu bathi uJerusalema umzokhanyayo ngingeze ngakubala kodwa ubuhle obulapha yami hayi Khona ungifundele mfethu verse number 1 uhlale phansi Amika 4 amen Isithembiso sokuthula ku1 Kepha kuyakuthi ngezinsuku ezizayo intaba yendlu kaJehova iqiniswe esiqongweni sezintaba iphakame kunamagquma nabantu bayakugobhozela khona Akithi bazalwane umsebenzi wokuhlala eJerusalema noma ukuhlala entabeni ukuthi noma zifika izinto lezi siya kodwa intaba yendlu kaJehova iyaphakama usuku nosuku noma zifika la uhlala khona kodwa intaba yendlu kaJehova iyaphakama babumdawo Amen. Hayi Jesu kubalekile ukuthi ke abazalwane abasentabeni sithi sibayehlele izinto omunye umzalwane aqelele omunye umzalwane ukuthi ahlale naye entabeni Amen bazalwane ngizosho siya ukuthi noma mama sikahambile kodwa intaba yendlu kaJehova iyaphakama yona and then mayiphakama intaba yendlu into ezokusiza ukuthi wena nomndeni wakho wonke ningasuki eJerusalema kodwa nina nilinde isithembiso esinguJesu zami ngihlala ngalomazwi la